Wengane yakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyukunqa phambili uMkhanyakude TV bafowethu. Ngiyacetha uma umusha wenze okulungile laphana wey'ngane zakwethu, cinezela subscribe, cinezela nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Umthandeni Mfoka Manqele laphana wey'ngane zakwethu uhambile waya laphana ephejini lakhe wey'ngane zakwethu, wafika wancoma kakhulu umcimbi laphana kade uhlelwe uKhuzane igcwalisa i-picnic laphana wey'ngane zakwethu. Ube sencoma kakhulu nemenenja kaKhuzane uZuma ukuthi inobuhlakani obunzima laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Umthandeni njengamanje uhamba phezu kwamazwi akhe ajwayele ukuwakhuluma ukuthi akanayo inzondo yeqiniso laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakubhala. Siyi-channel hamba phambili uMkhanyakude TV, sithi siyabonga.